too much GH Muniaba Epesikapa and Amotimini Nakana Wahala Jumedi and Amoni Ebusu Amoshe. Now Abusia for another day there is a video be as circulating over social media to watch as a Mumfonia about to a ya Abantino Eddie Ebusia as a winnie and Sese Yekan Edicho a ya Abaya or no there is a Western Adrian Pisa War Warrior. Now so and I'm the Wapakwa wedding day no Edanu Intino I'm always in Adrian Pibium said, Awari no me and me imagine say me worry. Now so ye nyandro altar so na dia matie eni dia enya wari meant me en worry a biem eni tinton tan no we dia pastor me shira so ye mfa ka wa ehhehye ye ho enti obia empani baby enye de emfa na ne wodro no ko na kokotena eye ne nchen na enchiremu a ababeto edwa eye se eye abaya ne denidi entimi emba bonten be ma no susu edin emba bonten vai upon video na circulate no na che se abaya che se wo hye eye ne wedding gown se de wa utimi hu no wo enfonyi no eso no wo hye ne wedding gown kama a che se nkrofo twa ne ho hye ne be ma wone no ware no susu so be hu a eye be ma yin susu na che se aso ne nsa wo chire mu a che se won twen won gina ho no na che se chopper be ma yidi ema no kurampon enya de se abaya yi na dwe se wotie eye chopa no mpo na chese waye na dwe se wosesa eye na dwen afa eye ginesia wasie no ehum na abusuafo de beto dwa eye se eye abaya no enya nenti ye se wonu ankasa ni kuna se woni na eba beware anase ne husband to be be ma waye na dwen se woni no ehhehye eye aware a dano wo mkwakotena eye altar so aka for better for worse say eye ahukire mu ohia mu eye den mu obedro na kwakosi awie ye this owo na betete ne ntem ache se obai waye bread woni say do sada no dia na akoye ni gide dia ma because wono so ye be friend and Mrs. wono so no yes say eye bachelors no ana anya de so oba be ka eye single ladies who be wono so ka eye married women no e won ache se ye ni jida e de ma pa all those mema so de ye ni jida de mo because sada no so no wo ma se sika enti wo mo ka bia so ma yo ma gen se e wo se wo mo so entem na eno na che se abaya yi enam ya wedding wono ma na se wo kokko pie mu wo ka akwa kosi wo mu na no wo konya ne nti ye se ye ni kunu a wo ba be ware no wo ne na yonko ana se wo no so ene na like na danfo akwa day na wo mo be ware na no na abaya ne te sa ensem no te sa komatuo wanya broken heart awari we ye just a wedding breaking heart pan at say wanya no numu no ntino waye na adwen say awari no wa wari biem say bema waye na adwen say wono wo betena waye na adwen say wono wo na ebebo ne bra na ene de just awari da no krampo no wutimi nya akokodro ene wono ankasa ne yonko etimi sanso ekukohia mu wo mpamu edi eye empamu agro ebe pepa wanom ete say akokọ ebe begina honom ebe ka say me ye me yere so enso me do me krokro me you say kosisi wo na betete entempa na like odwen ho won ti ase sen ka brante koku di boni we ye asaba be gina honom apepa na no say the one year hwe na wa ba be kasa eye entam we nyina dia che na afi later on wo be ware within a year man time na afi wo bi na fudi na nimu a wode ba be say wo ma wade enti wo dwen sa nyoma no hu emprenu ne mprensa no e na o say we die ka we ye fan hye all those say afra adofonom ya afra eye anuanom afra chichi benche ye so wo mo be betine say eye ye nije dey na so enije da we pan dey enya dey say betimi aba so say wan dwen eye wa mekom ho say meti sa ensemwe wan dwen eye dey like how am feeling say meti ensemwe na say wutimi di wa kono achi eye dey wo ye dia enya me yonko ne wo ho ko na kokko ware no na me so me pe eye me baby entina a che say mfonyi no say de wo hunu be ma na epa eye wo bayi ato wo bayi so aye na adwen say nya de sem wo tie ne no etie ne echina ebiem so ayonkofo ne adofo no mo mahia mu e wo ho no so umu say wo mo so try all possible best say de encomitimi adada abaye yi nanka aware yi etimi akoso ne le omu wi a wo matena se esiesie wo mo ensem na so obaye yi se da
enya de se wo betie ne etie ne china se de wasi na adwin pisa ware na won ware bio no ware a na won ware bio because abrantiam akoso so much pain and a betrayal in her heart abrache senka wo baba ware no na so watimi edisa bonfisem bi sei ede akire no enya de se wo betimi aware ebiem abusuafo abaye yi ni decision I will take in or this will take that decision na that you like dream ma ho on ti ase why you are being said or babe and a person ware no that you na wonya wade so ne betina dia ene wo ya wade so ware na ye den that be so wonim so wo atenka ho for the ma ne yonko na ene na wonen oba no ete wono mo ye den kura ponti na bema akwa di anaso obekwa fa empemu agro before answer no kwako gina altar so aka entam sel wono wo baby ebetina afebo aya na yakono bone dwama hu bi na ya na hye wo mo disa ezem hu na na say like wotwe hu a wonte ase a ti say member no mu bi no mu wo ho no mu akono hu bone ne akono bi hu hyeso a wo mu enienti na da ne da wo mu wo mu ne mo akoka ye say member su wo koka o ye nya wo member de ta cheating na yini de ye dey wo mu wo oba no na abehwe hawa wo betimi akra wo yonko ana so betimi akra wo kunu a wo timi nye de emfa wo chim we say abaye yi den ya no wo ye potia enunti ma bemba yi etimi odo say yini nchiremu ana say de ekoso ntimi ma abonten de nanso so member bi no mo dan so ba dia dia wo dwen ho a wonte asem nanso nka mi de nka mu ni sen ko ba yi wo do wa dia dia emfa ho because anko pe wo yonko na ankanya de se wo beba ba ye den aba be warom wo be se sika se wo ye wo ho ade wo be se sika asai ne mrem se wo ko akwa kan entam so pe se wo ne wo na etina ntinka we mpo no enya yibi ma wo se o mewe yonko na wa ye ne hofo enu nti wa ma me kunu kwan ama ne na ye dem ada na nka ne wa continue with wo wedding na ne wo kunu na wo betu ne fo a wo tu ne fo ana se wo ne be kasa wanya ne kasa che na se wo jai awade yi edi esi wonom na akwa tina wo baby die we ya sure pa say decision yi a good decision because wo pe wade a we betimi afọ wade wo akwa to no adwama no so wo teye yanko ade eno de wo fa wo pe wade a wotimi fa wo to no kra wo adwama no so pe na pe wade a bible kra mpo so wotimi fa enti nka we de kan nya asem bia na so no na a making decision no na enim eno na ama ebinom efe abaye yi eni yeyi so ka se abaye kwa na chese awade no kra mpo no na ni enje hu awade no na wo mpe enti na wo pe kwan bi so ama awade no wejai enu nti na ebia wo be konkra no ne yoko no na aye kanana edisa bone na bi na won pe aware a won pe se woni be ma ne betina nya no ane se breme me pe se no betina na sida se woni wo yonkom ekoko ye kanana wo ho se ebia wo ne wo ukunu a wo ba be ware no enye bibi ansana ye wetimi agina so de agya no se ye sa kwa de ne abaya no ene wanye ye wanya de na emema so maye bi eye debi mu jimudi kura dodo mu jimudi ekosi da ben na mo kwampo no tese mo betesti wiase man nyina bia ansana tese why waje so be settle down and I said on the days I was settle down so e dis e wudwam ansana wasa kwa gina altar eso nyankopon ye nsi na chichiu enu nti na ebinum ware bia na afia ware no unhu sensem enoma bi si basa because on the day no kwampo no wendi no kore afa ma nyankopon ene wono ankasa ni nipadua ne asore dan na wo kokopiem wo ho no ebraso se eyesa enyoma bei no mu be koso na maye de magai because eno ankasa na ede wo haw ene enyoma na ebram ene se waboka ede egoi abusuafo wo hwe emfonyi ye etwa eguye na ensem no nchemu a aba beto edwa then and I want to betimi aka ede afa ehun for wadinche ebra tuma GH your comment section e bi mo betimi like videos na wa share all the social media platform follow yen our IG page atuma GH_ meeting ede ekwesi kapa dasene yebesane share Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. De move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, de move for. Mo koso show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.